Бас бери. Мен саған қанша айтам, я болғанчын алба жүр деп. Атаң Озрайым баласы десе. Килеге. Ай, қаяқта жүресің? Отырма жерге сөйлесем мен сені менен. Отыр мондай жалдырбай. Мен сені сөйлесейін дегем. Отыр мондай. Отыр. Мен сені атаң көрейін деген көзім жоқ. Сен менен жашаған келе? Атаңды жоғат бүгін. Келе қой балам. Алтыным, отыр. Атаңды мен көрейін деген көзім жоқ. Атаңды же мені танда, же осы баламан түркүнө кетемін. Атаңды жоғат, ұқтың ба? Осы мен кетемін. Дурайым десе. Ата. Бүгін апам мүрзесіне барып, Құран оқытып келсек қантет? Мейлі, барса бар. Олтыр үйде, апаң алдында. Саған не бар екен? Ата, даяр болсаңыз кеттік. Ата. Ата, geçir beni.
Ай балам, бияқта эмне алып жүрөсүң? Тоң атам ғана. Балам, мен биздин чоң атабызды тоого таштап келдим. Неге? Анткени чоң атабыз эми карыды. Анын үстүнө көзү да көрбөй калды. Эч нерсеге жарабай калгандыктан мен аны тоого таштап келдим. Siz karanda men toğunda, gözünüz görüyoranda men de sizi toğu tıştap gelen mi? Эмне? Эмне дейсиң? Geliniz, kımız koyup koyun, tek sal koyun, geliniz. Öyle yapıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخلق
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Xudo rahmat qilsin, joy jannat oxiri tog'at bo'lsin. Bardiq jamiyat ahli arasida jatgan oqbota huzur ko'raymiga suv janajar bag'ishladim. Jatgan jeri joyda bo'lsin, 5 ten jannatdan nur bersin.